Oras mahubata ganupan Bapak Inang Tear Paima ijalo hita hatan inay bata nagabe tada bani parton duyonta pasonang kita martonggo kita. Tuhan Yesus nadoma manobus hanami. Maka tahun terima kasih hanami hubamu Tuhan bani haganupan pambahenanmu bani pargoluhan hanami. Bapa paima ijalo hanami hatamu hama Mariana ni bagas uhur pakon pikiran hanami ase ibagas dami na humbamu hanami manjalo hatamu ini ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus hanami martonggo. Bapak Inang hatan inay bata na ondos bata bani hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 tolu ay mandatar surat bani kitab Matius bindu 14 ayat 14. Dop mandarat Yesus idida mahalak nama bue ay gabi idop ma uhur ni mangida sedea anjay pamalum mana boritan na adong itongah-tongah ni sedea. Bani bahasa Indonesia ya tahun ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin si barjai madasni. Bapak Inang hita haganupan adong doda sada nagabe pengakuan bata nagabe halongangan bata aima hapor sayonta makatahon apa yang tidak mungkin bagi manusia itu bisa saja terjadi oleh karena kasih setia Allah. Jadi aima nagabe pengakuan tatene. Bapak Inang hita haganupan bani ambilanta na domai basa hita no kanai makatahon dop idida Yesus ma halak nama bue ijai gabe idop ma uhur ni mangida sidea ipamalum mana boritan nini bani ambilanta tontu on sada halongangan dona ibayan Yesus bani pardalanan pangidangyon ni tene nalaho mambayan hita lambin porsaya hubani nalaho patobukon ha porsaya onta hubani tentu on ma nagabi hataridahan ni ha porsaya onta bahasa berperan penting do Yesus bani pargolu honta anggora hita porsaya bani anggo sirsir hita mardalan ibagas harosni ukurni. Bapak Inang hita haganupan bani bindu 14 on ipabotoh kondo hubata bahasa halongangan na ibayan Kristus Yesus na mambere 5.000 halak mangan marhite 5 roti pakon 2 teke. Anjaima ibotoh hita bahasa mungkin bagi Tuhan untuk membuat hal besar di dalam kehidupan kita. Ase Bapak Inang bani haganupan na isurahon uhurta bani haganupan na hiabiari hita bani pargoluhan taon ondoskon hita maai hubani nai bata ase ia mana membere haganupan na perlu bani pargoluhan ta ahape situasi na ido pakon hita tong lambin mengajamkan Yesus mahita bani pargoluhan ta halani aima tanda ni hapor sayonta halani hapor sayonta aipe maningon do ipatarida kon hita anggo bani ambilanta makatahon maidop mahur ni Yesus ipamalum mana boritan bahkan hita pe bani haganup susahanta anggo ipadas hita hubani Tuhan gabe maluah mahita humbani haganupan hasusahanta ai ase tongtong mahita ibagasia marmalas niur mamuji pasangap kon goran ni nabagalin halani doma ipasirsir Tuhan naibata haganupan hal-hal yang luar biasa bani pargoluhonta. Amin martonggo mahita. Dete tupa masombah nami hubamu Tuhan porsaya doha nami bani haganupan pambahenanmu jana doma ihapkon hanami sona habagal ni holongmu bani pargoluhan hanami tarsuhu ni doha ganupan haporluan nami ibagas ham Tuhan halaniai bani horja nami sadarion bani haganupan naisurahon ukur nami porsaya doha nami ibere hamdo in bani pargoluhan hanami tongtong hasomani hamma hanami bani haganupan nayor jauh nanami age bani haganupan nasinitan ni ukur nami Tuhan ase marmalas ni uranami pasangap kon goranmu lambin ibagas ham hanami Tuhan lambin marpangarapan hubamu hanami Tuhan nalaho mandopakon
aha nasihol masa bani pargoluhan nami. Tarpuji tarmulia magoranmu. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus doma martonggo hanami hubamu. Amin.